kapiningi dewe. Dadi swece de Sangyang Pramuka. Nagingin sahanane kenang idewe. Dina ngaturang pangubah ini de Sangyang Pramuka. Lama kane presiden kecunung ngajak anak. Ane tresna, ane mula ada di kenang dewe. Kadiri jasa dong yang tadi bisikin tuh. Adi, namai. Adi. Beli. Tuh udah dados beli. Dong subuh atas. Beli kaden tiang aden dia. Daden ni uling dunik beli ada dia dorong tiang beli. Sujatene uling dunik beli. Apa ane raosan ilo onyang sumuni dewanda isumuni ilo mapa dan kengken unuk isin kena ilo tadi rasa renang tanpa wali lupa itu masih beli ketika pertama beli penuh lawan akan ilo untuk nuturan tresno kewalo sejangkep ne masih Raden beli bidan sugong orang atone beli bini dari kono nyelenget lang bidan beli sugong numas itu sugong orang akengken ada beli mau kiri wastu pansing ini lewlakan sembeli Limade. Dong udah dados limade membalik kuring ngerawas buku gitu kabeh. Mawinan tiang sidang pejang tepan kelawanin ragan limade. Sangkanin dini di kenak tiang. Mulut tua limade ani ada di kenak tiang. Yang dari ke tiang mapinuna. Dumadak dumati. Abang presiden sekayang kaya. Bang sidenyen kandi dulu. Kandi ruyo di dewek presiden membesik anak nyepenyen kan hati yang ini. Dewa lelu adi ada tutur beli olas kelawan beli halus pitat kalau pematikan bidan ada penemadan jero gede masuk tintang sugih sakti kebinamu kali rasa mentor lemet kali rasa itu beli kadang beli ilo lakar isin buku tenang di jero gede masuk Limade, tunggu udah dadi limade kerawas samundong ke ade suboliwat. Ia di astronyen i guru gede basu kelintang suke saja. Kui bohenam ke berano kaso dini di kumbit. Kiwala tiang pusing ada kena. Bakal mekurunan ngajak limade juga. Pembekas terus nanti yang tua membesik kabinet raga limade. Jadi tiang menakon li untuk apa nih? Untuk Kresna? Benar, ya nunduk Kresna beli nih tiang sebuah ngerasa ya pasti ke sebuah beli terus tuh kapining tiang mania nengi dewek presiden berdua perdi sentana ne bakal ngelantingin bekasa yan presiden berdua perdi sentana aneka pertama yang kena beli made nih lu napi muani beli made Sujati nih maro pesan kono kita masih tak kono beli kapining itu nah miring nih namu gelang kena hilu kelawan kena beli nih Sujati nih pasti kalau cara buku dan beli nih tugas si bapo di nurunan kepada jadi support dulu nih buku mau meniknyuk nanti kamu ngaping beli nanti tuh udah dari kira-kira kasan tenang dia kunen modar maro
Aduh, Tadi adik sakit kita ya? sepang. Nih, Loh, kayaknya mau diambil. Aduh, sayang. Esther. Pas marusan tiang mau tutur-tutur ngajak ya lo. Kemudian begini yang belum subuh kan kemudian dia Ini yang madi dirtu lu Sukasti yen sing pelih ban bapenarke ne mirip ekan-ekan ye ibeli gede basur jeruk gede basur. ibeli gede basur ning lah winayu ni buku kene Paling belajani jadong mirip jadi bapu bakal ngali balian jadi dumada suece ide sayang uji wase side seger mantun bapu lu Sukasti Nyan kembali balian nyan. Tuh. weh ne bencingah jeru balian sakti nawak tiang jeru balian di tiang tangkil meriki jaga ngererah jeru puniki payana di tiang gelem Ledangan jeru balian. Aduh. Kini bapak kan papa ni selesai ini. Kini tak ada ni. Dia ada unduk beleng kalencang luas ke kapal. Man. Batas ngaleng-ngaleng lulus cang ke kapal mengui subuh beleng dah pedangnya. Sani kala subuh ya papa icang kayak ini tak ada ni sani kala. Ini bu, belikan ibadah selingkuh. Asal selingkuh ini dah ada ni. Kulan luas nyai jadi ngedang anu mah. Icang sing ten selingkuh. Icang sing ten selingkuh. Begini ya ni nyenda. Aduh. Lain. Jadi nyai sakit kendinginnya, bang hidungan nyai sakit. Tiba sancang sakit. Berbedikan. Sancang sakit. Jadi menggendingin. Dan basing nyai jadi melur dogen. Meme. Anu kesidang. Nyai mendangdutan nyai. Sut ngidungan peling deh. Cang sedang mendangdutan kena keledut. Keledut jangan tuh. Beden di dur keledut. Beli papa itu nih. Papa mau kan. Bungut nyai nih. Papa. Aku udah kesidan. Ada misi ngabetamu ganya. Mi. Aduh. Banyak bang sing hidungan sakit. Ngabetamu ganyar. Nganggo udang anyar. Nyaruang nas nelung. Ada. Ngabetamu bleleng. Papa. Kebe jelek. Nyaruang bau melel. Aduh. Ngabetamu bangli. Teman main guli sambil Weh. lele kengken nyai aduh memang nyai ini jod ngabetamu bang teman main guli sambil ngemelidang Kalian mama balian. jadi telepon Telepon yang kalian. Om Swastiastu
Swastiastu jero balian. Wah. Swastiastu. Oh, ampureun iki jero balian. Di tiang bengol. Ampureun anu lewat telepon lah mangkin kena. Sire bongo. Wah, enten. Oh, bengol di tiang. Saking anu nepi siring jero balian. Tinggalin papa. Oh, pungut kainen ben matur jero balian. Aduh. Ampura jero balian ki di tiang wenen pikobat akidik. Dikobeti apa doni? Niki jero balian. Kurnan yang iten-iten aja tiang wakai mangkin beling jero balian. Weh. Nyenan jajan. Papa doan kurnan. Lu ngomong jak jero balian. Aduh. Ken doni. Iya jero. Sing taen ajak pulas beling. Iya jero balian. Pasti taen bang obat Cina tuh. Pada. Napi ni ke? Siliang. Siliang. Tandai mesiliang dia. Gratis wawi ya. Nah, Bapak lakar kamu jangan ini. Iya dulu Saya ke cening, saya ke cening. Dekat. Lap anu balikan. Sudah begini. Langsung pengencang Papa kalian ngaliang umpan. Ampura ni bau makacrit ni. jalan mendung jalan. Iya dulu saya jero. Nengkek nyai. Aduh. Uli pidan sakit nih. Ya. Uli pidan sakit. Uleng petang selon. Hah? Men bedadi Ini ngendut. petang selon. Ya. Men bedadi ngendut. Dereng pingpat. Aduh. Beh. Yen sing peleh ban bapak nih. Cening nih. Beling. Nah, Ya. Beling. beling nih. Babelang. Beling buat nyai ni. Nyai beling nyen aja nyemekai. Bisa luas ke kapal mengui. Tapi beling ceningis boya ya ulian pulas ya kurang. Aduh. Aduh. Karena napi ni kita yang belang. Yen sing peleh ban bapak beling cening ulian pegaen wong ke. Aduh, kena leak ni. Lea melingin. Leak ni aja yang berjangkut. Lea pana babai. Bah, sing nawang. Aduh. Ampura jero balian. Ni apa ni? Ada. Mai. Aduh. Weh. Yen ada nanjak nenem beling kene yang punuang akilo mana apel. Mana? Mas megang ya dia. Weh. Mami. Siapa? Men jani sakitnya Pak di jalan nih. Dikit tengah-tengah. Ada di dalam. Ada di dalam. Nah laman gitu. Iya. Bapak kamu batin jani. Bapak kenyamak pejati malu nih. Iya. Urusan jero balian. Iki sesari. Cek. Tengah ke jani mangre. Balian celang. Beli pejati
adik idang adik lo nasa tali nang jangan sesari malu nih. Makin mengunjur balik. Len kerasa pon bapa angsahan kumine jani mar sakit pasangan beliau selasa seperti yatno ceni Yes, sama. umi bawaya Yes, seriang. nih bunga apa pes nih Ini kayak sesarin bunga. yang sidi rastu dan astu waktu sama yo Woi, melap baliannya sedikit. Ayo memangin. Baliannya sama. Titiang punika waspario ngaturang ayah ring itu kotare dalem iki sane melinge katurang Kujawali karya wengene sekadip lawagang pisan titiang boyo titiang nangka boyo titiang ngaduk kewisesan ngenten kumandi puniki penyalon tarangan basur kumandi puniki penyalonan basur puniki nenten kios pantas sampun nangyen pidipura yen ade bisi bangke-bangkean lan nenten medaging mayak puniki nenten wonten penyalon narangan kampura banget pisan titiang ring itu nen titiang itu andas titiang boyo metangga boyo titiang nyentokan kuisesan itu kumandi niscaya las ngaturang ayah ring pura dalem titiang kadi itu panenten yen itu tangen titiang puniki wantah
sampunang salit arse sareng sami wantah puniki sire sujaki neng margia netan patut netan rahayu neng margia ngaji wiji sampunang nenengan len punikang leak punika meraga leak manusia maka sami leak utama wastane punika sange leak niste punika nika nyalanang ngaji uge nyalanang dharma wiji ciro ya sange mangkin bangton niraganya nyakit-nyakitin nentang ngelak bilih nentang ngelak puniki wenten puniki watangan nanyar puniki inggih wantah sekade sapunika sira yen kayun ngaji ukik mangkin sapun pangton ragane itong-itong nyakitin makan labule nyakitin anak mare menyidang mekedus akide sampun rehang dan raga pasitu ngerengan puniki watangan inggih sapunika dicampur situ matur pirang langkung pirang luput antuk kijang lungsur gang apura banget bisa ini laris sampun waktu kesetra mangkin puniki ban becek bumi bakat ngangon kaca besu Bekaca apa besu? Bekaca besu sing Dok lah lagi bawa balik. sikil gong gede ku saji gede ije ku saji ini kene caraan jani anak bumi ku canggih biasa. Keken. jani mati Bisa hidup. belum Bisa belum jadi mati Mati. Bisa hidup. kerupuk bumi Kerupuk. ini sangkane nekan-nekan Gede basur. beli gede basur Coba begelang. Jadi Sombong sing ada. Sombong. sakti Suke. Suke. Nyapa kadi aku. Kejam isi itu. maresinya ada panane di Tigaron Tigaron. ya ron-aron tuh Oh, ya Ron. ini singkangwa Singkangwa. Bapak Made Tirta ane bagus ya ane Sukasti Jadi bululian sertifikat dan lamar mai. Jadi mulai dasar pentresna. tuh benak somo Sing ada jani kene carane mengeket. pangsuun kumi grupuk Oh. lanu nasi ring ide betara dumada ide suece ne ada orte Ada badan jero balian sadu Oh, balian sadu. balian. Oh, kalian terbang satu. yen sing peleh uling tangkas ane Boleh cakas. tangkas waktu walake asani yen sing peleh jero balian sadu jero mangku parne asani Jero mangku parne. ane Tuh, dialih jadi. tuh alih Tuh, jadi patut alih raga liun satu mai Wah, alih. jero mangku Jero bangku. Jero bangku. jero balian sadu Balian. Jero balian jam begini. Ini gue pindah becek jero balian. Malu mandi jawang Itu. Lihat balian ini dong. Dan kau di bawah. Alah, aku pindah. jero balian sadu
Pak Kibah puniki jaga nangkil ring jero balian durus-durus di tiang siaga ngantos Siap puniki jaga duwene. Sampun deh. menyap sede mangkin Padam sembangan gelap dah ini. Pokoknya ya kelam mulian kengkeng. pisahan puniki jero balian satu apura puniki jero balian girang langkung di tiang matur nunas pengampura sapuniki wicarane di tiang lah mantuluh Sukasti mangkinipun gelem sanget sampun mereka-meriki di tiang Banyarangkan Tusan Lepang Sidayu kan bersidaya miragi di tiang ordi jero balian sadu sikat sakti mau tamu abre mawi bawa sapunika Nah kini nyen bapaknya pangwang nyenak bapu loh sing ngawang unduk sing mare-mare nyen belajar ngelarang ane madanaksara to ne gelamne nak lo nak luh mantun di tiang luh Sukasti ada di jero balian lo Sukasti nggih nah jane bang bapu nyengkar malu ne bapu ngelarang ketengor ne malunya ne bapane dengar lunas di tiang mantun di tiang puniki gelar sampun ketegaran dua ini oh menualang sabdo bayu ida ini sak ini wong istri lontar nih Uriati ganjanan jero balian Napi kepanggih Napi puniki napi. gini nyen bapaknya nggih nawa di tiang jane Yesus pasti nak besegar pan bapu walane kowe kanekan yo sing adone nyaman jenenge nglaekanekan yo gede masuk masuk waduh Gede basur. Uriati pisan puniki gede basur nyalanan aji wegek anestian loh nerang jano puniki mangkin mantu di tiang sampun seger Tunian ketengor bapone nak besegar yang sakit banding bapane sing seger len sing nyakitin alih bapu baru ya nyidang seger nenak besegar pan bapu ya isuk kasih inggih tusuk semua tiang ring jero balian ledang jero balian antuk arnyane saking riki sido namane mantun di tiang Luh Sukasti inggih punapi mangkin niki jaga ngasorenipun beli di tiang gede basur pangtanipun setade ngai ujung mungkin banyak Beda puniki. mungkin katur ring jero balian mungkin Pakai jero balian. gitu atur panjeneng areping teng bapu bersopan bapu nak mulut tunian tiang bapu Bangkit apa? pengaraos panjenenge tapi ning bapu jero balian mantan sanes sida maku dan kewisesan beli di tiang gede basur Dokang mangkit kesaktian duwene. nah len gitu yo bang benoh pan bapu yo gede basur amon apa kusesan yo gede basur kumandi gede basur subuh ya nyidang ngalang liatnya kusesan yo gede basur bomedadi iya durga iya nini kepun durga wajib inggih iya nini kepunika wadaging sugro pukulun durga di tiang ngerti sampun tetapi di tiang nyerang nyuk serang mungkin dari jero balian mangke sida pakutin beli di tiang gede basur pengtan benyah jagat riki lain gitu jane bapu jane kang augen ya gede basur abu mirip kewisesane yo bang ieu taen metempuh ngajak bapu di balian sidi inggih suk semua jero balian ini sampunika mina panitia mungkin gede basur pacang nyudi rupa puniki nah lain gitu aja deh nah jalan jane tutup
Sugesti nak bersekar pan apa. Iki terus Ya, terus makin yang pacang ngencanin makin mantun di tiang, kita di tiang muncul pamit jero balian. terus. Bejane babu jane kakemu ke Banjar Santun pangsing tepat bana ke Banjar Sekar. Dumugi labu karya sidan yang don pemargin jero balian sida mejahang punika I gede basur di tiang lungsur pamit dari jero balian terus semua jalan papanya. Terus. Basur dong kene olah cai ini di Banjar Santun kadang cai ke Banjar Sekar becek kumene pantai ya di suwane becek kumene jelas banyak bener nih mati becek len gitu ya nyantine andek akenone di Balian sini kami udah lawan di pabencai subuh meletas subuh nyai ngodak di lekasannya ini turga dan turga begawati konen yang mundur yang di Balian sakti ini di Balian sini senapa gede pasur begitu ada apa buang kita bapak bakal mastakan gede pasur coba melarang kayaknya konen masih para bu penegana dan ini Balian sini rapat temu ke Banjar Santun ang repas mas takan tuh anjiwa basur len mengkene pola tuh menap tuh kita taluruh kewisesan iki Balian sini kami udah ada yang apa sampun uruh di Balian sini kewisesan tuh di basur mengilang api uliboknya ini mejel geni waran uringin sungsang geninnya ini dan mejelnya api uling layahnya ini madan geninnya ini nagedak sake aman cewarna oyong di tengah ngelen-ngelennya tur desa mejel gua geni saking luntutnya nih aran Gunung Semeru penglihatannya ini menemuah kering ibabat siwa liatnya ini setatu ayurah haru ring jagati jane nih gede basur suba marana siko ne buwen ada nak kerabat keribet pamintunen nih Balian sini
mas menemuah ring beligo tahu oh tadi gua dewa menemuah paling sang yang aja diberi mejel gua gitu kene saking bulan gitu ngaran genen gua gitu gede basur ngaran bulu semedang mai urah harum ai gatel di bumi ini len itu bukan tatu cari itu gede basur ada yang apa ngapam mejel gua gitu iki palian siji sampun prapto dengan anjak dulu kan gua gitu Tumor, oh nyai mau tadi durga, mejel buah gitu, ada yang apa ngapa? Len gitu wane, antek aku tuh, iki amungan mata ngaran bukan reng nual, jadi. Tonton sang jatuh nunggu ngaran ribu gandreng Ah!